Dear Mr. Longley, naimbag nga orasyo amin papagayam. Di pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulan. Di pagama nagpailinga di tinagan amani, adinan inlanad, dadres na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. May saak mat kadag iti mang tartarabay iti dayto a programa iti radyo, amang manggagan meten iti YouTube. Pagarup ko idi, asaan akon ama kaasawa. Nupay adda anak idi, iti kaayan-ayan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Manny, dito'y drama tayo. Dear Mr. Longley. Tito Manny, nasangputan ka matlangan dito'y balayo. Kanayon ka busy iti trabaho. Anya kato'y kaanak ako na ya. Mailiw kan sa manen kanyakon. Adda umay ko itadkan ka. Anya dayta. Atoy. Lukatam. Ha? Agner-nervyos kan sa kanakan. Agasar ka ka din? Wan, Tito Manny. Iso nga umay kanto. Itugot mo ti girlfriend mo ha. Manutitawan mo na yan. Ni Tito Mat. Ag 22 ako na. Ha? 22 kan? Ne, una anak pa ikit din, amang asawa. Ibagamanan. Asinokso katam edi ti daya parko, edi baby ak. Katpud no, met. Masigog namin ng girlfriend ko, Tito. Iso anas kan ngay kalaysak. Ay, oo na yan. Siyak manen ti maudi. Tito may sa ababoy ti iregalom kanya. Anya gato'y kaanak ako na ya. Kasladyak mamating agkasarkan. Manang, agkasargaya man ni Rafi. Wan, pagkasaran mi man laangan. Tapno legal ti panagdanada iti girlfriend na. Hanggang ubing pa'y unay. Anya nga ubing pa'y kat nasikugan nan di girlfriend na. Sumati ko na. Kan adamot ang trabaho na. Ay tingamitin lepas na ako, so. Hanggang saan sapay ang nakasagana ni Rafi ang mga asawa, Manang. Kat, kaanong tupay nga'y ang makapagsagana. Nasaysaya at itan ang mga asawa. Tapno makita mi pa'y dagiti akpong. Ani, agkasartan. Anya? Tila malaglagip mo. Mga asawa nga minin ni Rafi akanakak. Di inaw-awir ko nga idi. Ka, agganat kan nga agkasar. Pilitan na kon, kasta ka de. Saan ka akayat apilitan, honey? Sa anak pa'y anak kasagana ang makiasawa, Manny. Diyak pa'y naipapasti kinabalasan ko. Kat, kaano kang to anak kasagana? Dada niya agtrintakan. Ka? Sakmet, 40 kon. Manupay aya atawan ti panaguray ko, analing. Saan na kumamot apagurayan iti manupay atawan? Duapay atawan. Anya? Duapay atawan? Wan, no saan ka makauray? O, di agbiro ka iti sa bali. Di ka kadi matagsaw iti kastaan eh. Ay ayatan ka. Kat awan plano nga agbirok iti sa bali. No kasta nga rod, aguray ka. Mami, saan samot nga imay ni Tito Manny? Diyak nakita Nagadumot naman di asa si kaswag. No saan nga imay? Gumura kan kwa na. Sigakit di mat. Mabalin ka di asan nga umay ni Tito Manny. Adala siguro di daan. Mami, isong agpeso day jay. Pag may sama. Ayan nga, iti girlfriend na. Mami, dito'y kapay Tayo nakasarita ni Tito Manny. O, sige. Tito Manny, kung naknusaan ka dumaray iti kasar ko. Babalin ka di matasaan. Oh, pinartidan jay baboy arigalo kan ka. Ha? Sika talaga, Tito. Ay, Tito, at may sakamat. Ay, sana kaya ti girlfriend ko ti umay. Iso ka di pa lang ti girlfriend mo, Tito.
Anya tinaganan? Analin tinagan na. Ayun gayam. Analin gayam. Napayagan akayan ayat mo niya, tito. Wen, yaman mo. Uray ka na yun na pagkadkadal di jayak akalaysa. Ay ayatak matlata. Day tati ko na da at true love, tito. Ay, may ka, tito. Iyam mo ka kadagit ti barkadak. Ken kabagyan ni misis ko. Di na ka di pa kadanagan dito. Umay kakit din, tito. Ani, agmay-may saka dito. Kasla ka la pimpiman. Si kagayam ti istoryaan ni Rafi. A paborito na atito na. Istoryaan na kayam kada kayo Kanayon si Kati bida iti istoryana. Pudno ka di abaro ka pa. Pudno manong. Inunaanak nga rod anang asawa ti kaanak. Hindi, apay ngay. Napili ka siguro. Sanmet, kinapudno na. At dan kaayan ayat ko. Di na pa'y ngamin kayat nga agkalaysa kami. Amom, ti babae, no iyawis mo ti panagkalaysayo kat nagkadkad. Kaya't naasawan, asaan na kangayayatan? Ha? Kasta ka di? Ay gayam, ramanam dagiti insagana may apotahe, iti kasar ni Rafi, kan ti kaanakak. Kaanakam gayam ti asawa ni Rafi. Katwen, iswa siya ti inalad ang ag-cater iti kasarda. Ag-cater kayo gayam. Wen, kat mo agkasar ka. Siya to ti alam nga ag-cater Una. I-refill ko lang ang dali putahe, sir. Jackie, may kaman pa dito'y. Tayam amu ka dito'y, baro abisita tayo. Sikamat manong. Jackie, isu ni Manny, tito ni Rafi. Nice meeting you, sir. Manny, isunod ni Jackie. Nabayagan nga agtrabaho kanya, kan balasang pay. Allah ni sir. Nabayag kumatan nga ibirpirukan. Barang da kayo ti ag-soulmate. Agin na lamano taman, ading Jackie. Uwan sir. Kay, anyagay, marik na yung ag-click kayo adwa. Nagado ti bisita ni Rafi iti kasarda kini misis na Nagadomot ngamin ti kabagyan di babae nga inmay. Nadlaw ko nga ruday tamanan. Ano ti kabagyan da talaga? Sige, agawid akmatan manang. Oy, Manny. Awisan mo tan girlfriend mo nga agkalaysa kayo. Di na nga rudmat kayat. Katanya nga ruti or-orayam. Ay. Manny, saan na kasiguro nga ay ayatan? Iso asaan na akayat nga agkalaysa kayo? Saan pa'y kanwa nakasagana, manang? Ay, nagadua pambar na. May salaang ti kayat nasa wonday ta. Saan na ka nga ay ayatan? Di nakakayat nga agbalin nga asawa na. Ay, ado ba'y tinaskan a review anyat oras rin. Kaya kung ti maturog. Nakaturturog ako. Sino nga tamat na ito'y umawag iti na trabi? Mga no baro ang number da ito ni sir. Hello? Hello, Jackie? Sino da ito'y? Ni Manny da ito Jainam among ija kasar ni Rafi. Di uncle ni Rafi. Sino ti nang tagdi number ko kada kayo? Inalaki ni Rafi. Pasensya ka na. Diyan namin makatulog ang pampanunod kan ka. Ha? Taapay ko maapanunutan na, Manong. Manilap ang tiyawag mo kanya. Para makayak ko na awagan na kiti Manong. Pinadas ka lang nga inawagan, tadyak makatulog. Sige, apay ang nakaraing ka pa'y. Agre-review ak namin. Agad-adal ka. One, working student. Kaya't ko ti makis-istoryakan ka. Mabalin ka di agkita ta, ito na dawayan.
Uwan. Sige. Sumuro tak kadagiti gagayem ko ama pan ije Singapore. Kayat mo kaditi sumurot. Kasanon nga iti trabaho no sumuro takkan ka. Ay, isungarod adi ka awisen no adda papapanan mi. Taday tala trabahom tiras rason mo. Pasensya ka na ni. Kalpasan amapan kami ije Singapore, mapan kami mat ije Hong Kong. Isumat day tati kayat mo. Saan ka di? Tiyagpaspasyar. Imbagakon kan ka, akayat ko nga ipapas ti kinabalasan ko, tadyaktun maaramid dagitoy no addan asawa. Di ka madanagan, Manny. No nagkasartan, full-time housewife akton. Si kantulangan, kan dagiti agbalin nga anak na, ti ayam ti attention ko. Wen, pudno. Estudyante pa ilaan ni Jackie. Working student. Masyanak nga rod kan kuana. Iso nga inalak nga agtrabaho kanyak. Tapno makatulong ak iti panagadal na. Awan ka din dagiti naganak na. Maringrigat da ngamin. Kat nila ang Jackie tinaanos nga gadal. Tandagiti kakabsat na. Ay na, nagsapad ang asawa. Manong, kaya't ko tulungan ni Jackie. May salaan ti maibagakan ka, maipapan ka ni Jackie. Nasingpat ni Jackie. Sana kas kadagiti daddu maababae dita. Saan na pay lang akayat ti makiayan-ayat. Dahil tapi kanayo na nga ibagakan niya. Takayat na pay kano ang makalpas iti kursuna. Kaya't kung tumot ti madaan iti kastoy a restaurant, iso nga agad adalak anaimbag. Mayat ti arapahap mo, ading. Marigata na. Nang nangruna itatadan din niya ako naggraduar. Ado ti project anas kan agastusan. Sa anak sana makapagtrabaho. Maawatan ka. Amo, kabaalak da ito eh. Kasano nga ino ibagak. Kaya't katulungan na makalpas iti panagadal mo. Ha? Kasano ko mamatulungan na? Siyak ti agastos, aging kang aglapas ka. Kasano aktungay ang makabayad kan ka? Si kakit dimat. Apay panunutan madagos dayta. Saan nakas ka rin at ibagbagan? Ado ti gastusan. Jackie. Kaya't mo ka di agbalin ka a girlfriend ko? Anya? Sana kaya't ti kayan-ayat ko ti makikalay sa kanya. Siguro, saan ang napudno ti panagayat na kanyak? Saan ka pilitan, Jackie? Ngem kaya't kaatulungan, nga awan kasukat na. Unay kamatan, Manny. Nasurok ang makalawas ko ije Singapore. Di ka man lang nag-chat kanyak. Makaungat ka kanyak? Anya klase ka a boyfriend? Bisya iti trabaho. Puro ka trabaho. Anya nga ron ti kayat mga aramida. Kinumustanak kumamat Dagiti babarkada, aw-awagan dagiti partners na. Ngam si kangay, pulos nga awan-awag mo kanya. Bisya nga rod. Nagbalbaliw kan, Manny. Nagbalbaliw kan. Kasano adyak agbaliw? Namin ano nga inyawis ko nga agkasarta. Ngam agkadkad kamat. Day tamanen tibagam. Kasla nagdakkel unay apakabasulak day taabanan. Di naksangamin ay ayatan. Anya? Jakon makauray iti dua atawan. Wano uray bulan laen. Manny, di mo kumamat pagdua-duaan ti ayat ko para kan ka. O sige, no kayat mo nga agkasartan, agkasartan. Umanugot akon nga agkasartan. Nakabayad ako na iti tuition ko para iti dayto a semester. Nasayat no kasta. Imbayad ko amin ang jentad mo. Tapnaawanan ti pampanunutan. Nasayat no kasta, Jackie. Mai-concentrate kon ti agadal. Taadda ka amang tultulong kanya. Malpas ko adagos ti kurso. Kahit, anya ti plano? Plano ti mangipatakder iti restaurant taadwa. Ha? Karaman ako iti plano, Jackie? Kalpasan di pa naggraduar ko. Agkasartan. Anya ti kayat mo asawan?
Agkasartan, dayta ti subad ko iti kinaimbag mo kanya. Oh, agri-ring ti cellphone mo. Sungbata mo na. Awan da ito eh. Diyak kaya ta sungbatan. Apay adi mo kaya't asungbatan ti awag ko kan ka. Namin anuak ngay mawag kan ka. Di mo ibaga abisi ka manen. Annalyn, Planuan tan at ti kasarta. Jay motif ti kasarta. Jay wedding gown ko. Simpaan ti kayat ko apag kasaranta. Oy, Manny. Apay adi kag sasao. lading itak. Ngam saan ka nga ikalaysa? Anya? Manny, saan ka kumamot nga agsawi ti kas na? Saan ka di asika ti mga awis kanyak nga agkalaysa? Idi pa'y laang? Apay ang nagbaliw matan ti panunot mo. Saan la panunot ko tinagbaliw, Annalyn? Karaman ng tiriknak. Di na kumamot ang awan iti kas na, Manny. Pangaasim. Ay ayatan ka. Di nag-arakupan. Iti da ito yung aldaw. Lepasantan, ti relasyon ta. Anya? Adda na saraka kasabali. Pakawanan na kuma. No napukaw anaming pinsan, tiriknakan ka. Congrats, Tito Manny. Agyamanakan ka, kaanakan. Saan ang nakasurot ni misis ko? Tanaganakan, Tito. Congrats magkan ka, kaanakan. Tito, nimot lagayam Jackie ti makatuluyam. Hawin nga rod. Kanon tumat nga ti selebrasyon iti graduation na. Naggraduar mat gayaman iti kurso na. Intun umay abulan ti panagmartsada. Isu nga intun umay abulanen ti selebrasyon. Awan makunak iti babae nga insangok iti altar. Daytoy man ti pakasarita. Ti pagayam mo, Manny. Manny, pagayam ko, saan pa anala daw ti amin kan ka? Ket tarigagay ko amaadaan kayo kini Jackie itinaragsang a pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Manny. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, na imbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag itaket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Floro, iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Longley, kalpasan tinamindwa apan nakapaay ko anakiayan-ayan. Sa anak anapukawan itinamnama. Namamok ni Emily anagbalin amay katlo akaayan-ayat ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Floro. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Longley. Oh, sweetheart. Anya ti makunam iti dito yung apartment. Kayat ko, tanala ka ti renta. Ngam adayo iji sentro. Mamindwa ka nga aglugan tapno makadanon ka iji sentro. Apay, kayat mo nga asidagtay di sentro? Adayo ka dagiti parlor, restaurants. Kan manmano ti tao dito'y sweetheart. Jak agyak iti kastoy kaulimak nga aglawlaw. No kasta, kayat mo iti sentro? Numabalin, kayat ko kumaijay. Bayam, takasaritak jagayam ko. No, da muna abakante nga apartment, amabalin ta rentaan iji sentro.
Pare, awan kayo gayaman ka ni Luisa. Si Kamet. Nasurukan ang makabulan na nag-break kami kini Luisa. Unak ano da kayo ti agkatuluyan. Tanag-sweet kayong agkuykuyog. Sa bali ti kayat na itibiyag. Mas pinili na asurutin dagiti naganak na iti abroad. Ken agtali na iti jay. Ngam ti makadyan na kanya. Katsurutan mat Diyak mabali na panawan ni nanang ko. Amumutan, bakatan, ken masakit. Kasta? Ken may isa. Kayat ko ti trabaho dito Pilipinas. Anyapay ko matibiro ka. Napintas ti posisyon ko. Kan kontento ak iti sweldok ditoy. Sa bagay Sana bale, tadnan kasukat ni Luisa. Adda na dagos? Nakabiro kan iti kasukat na? Nagbiitay na? Bayan, yam amok to kan ni Emily. Emily gayam tinagan ti baro a girlfriend mo ita. Katsapay kuma Taison ti ka forever mo. Sweetheart, si Mangpat kamat gaya man. When sweetheart, ang tutudo, iso na basaak. Wen nga rod. Apay adi mo pa'y pinasardan di todo, sakbay ang nagawid ka. Marabihan ako na. Ala rod, ingkag sukatan. Yawat mo man nga rod ay tatwalya. Tagdigusak man di. Si Kamat, nagasidag di tabanyo. Ingkaalaan di tanat. Sige nga rod. Agluto kamatan iti pangrabyan ta, sweetheart. Diyak mabalin abasaan day to imak. Takaman manicure ko. Anyangay, dandali ka din makaluto, sweetheart. Mabisina kun kat. Nabanugag, ngem gaputa ay ayatin ka unay, ilutuan ka. Amok nga minanalaing ka nga agluto, sweetheart. Awan gaya man ti karga ti refta. Ingka grocery inton bigat. Sorry, sweetheart. Ada schedule ko inton bigat. Schedule? Awan man ti trabaho ma. Si Kamat, dagiti lang ay ada trabaho na akaskan ka ti ada schedule na. Mapanak agpa-hair extension. Ay, di ka lang map-map na. Tilal aramidam di tabuk mo. Tapno pumintasak pa'y Napintas kalatta para kanyak. Saanan ang masapul apir gym day tabuk mo. Basta, nakaschedule ak inton bigat para iti hair extension ko. Sikan ati mapanag-grocery. Sige. Kalpasan ti trabaho. Tumagasak iti grocery. I love you, sweetheart. Agore ka, taisurat ko dagiti kayat ko agatangan. Nene. Agap apura ka manan nga agawid ako nakon. Kasla kala pamilyado. Tumagasak namin iti grocery. Ay, unay matten pare. Pati pa nag-grocery, sikan ti mga ramid. Di mo ko na pati pa naglaba, trabahong matten. Saan namin ang masangon ni Emily? Ay madamag man pare. Day tabaro akayin ayat mo. Bak nang darade? Medyo. Isumat lagaya, masan anarwam nga agtrabaho. Pare, mabalin ka di makilugan na kaditalugan mo. Taidagas na kiti grocery. Ay katuna. Surprise! Emily? Apay anakintod ka nakakita kanya. Anya tinaramid mo di tabagim? Nagpatatuak lang. Kaisumat ti uso ita. Sweetheart, mayatak ang nagpa-extend ka iti buhok mo. Taiso dayta ti kayat mo. Ngam dayta pa nagpatatom. Saan ako manugot iti dayta? Old fashion ka talaga. Bagay ko mata. Anya dayta? Permanente ka di ata to? When not temporaryo lang? Permanente dayto yun, sweetheart. Saanan basta-basta maikat. Anya matin. Hey. Mabit lang Tasong batak dayto'y awag ko. Asino dayta? Babaim? Ni nanang daytoy. Anya babae nga'y bagbagam. Hello, nanang. Hello, Floro. Di nakmatlakom kumustaan ay. Ni nanang mat.
Ket no kanayo nakmat nga text kada kayo. Saan kayo lang agrip-reply? Apay nga men, nga ag-text ka. Amumot ajak amot ag-text. Iso apuro tawag Ayun gaya man niya. Ket, kumusta kayo nanang? Agawid ka mo't dito lugar tayo. Manun abulan asaan ka nagaw-awid Nanang, busy ako iti trabaho. Umay nakbisitaan. Yam amukan ka na ito'y baro nasingpat a midwife. Akanayon na umay mangbisbisita kanyak dito'y balay. Ha? Ada ka barbaro a midwife dita? Kita manday ta. Di mo pa'y gayam amo. Naganak nga men, jay sigod ang midwife dito'y. Iso nga anda kasukat na. Agawid kanto Taiparchan ka iti manok Huwag nanang. Kahit kaano ka nga ron nga agawid. Sige. Yawag kunto kada kayo no kaano, nanang. Bye-bye. Sino dyan mawagkan ka? Di mo nang ni nanang. Nagbayag kayo nagtungtong. Siyempre, mailiw kanyak. Amumet, siyak ti paborito na nga anak. Kat, anyarod ti ko nana. Agawid na ka no, tamailiw kanyak. Agawid ka? Win, nanang ko dahi jay. Sumurot ka no kayat mo? Tsak kayat. Nagadayo dyan lugar iyo. Medyo adayo. Ken, awan unay ti signal ni jay. Saan ka maka-internet? Ay, jak kaya ti sumuro. Jak maanusan ti agyan iti kasta a klase a lugar. Sweetheart, anusan nakakadkaduan Agkit-kita namin iti bado a kayat ko agatangan. Jay uso ita. Win, mat. Kadkaduan ka, mat. Pare Floro. Oh, pare. Ada ka gayam dito yung mall. Imay mi impasyar dagiti anak ni. Ada kami ijay restaurant di nga to. Wan gayam. Yamamukan ka ni Emily. Di kaya nayat ko. Hi! Hello. Gayam ko ni Floro. Floro, intan Ado pa'y ti kayat ko agatangan. Pare, panawan da ka pa Sige pare. Katag kita tanto ijay trabaho inton bigat. Pare, dayjay gayam ti girlfriend mo. Namamumon. Katat-tatumat. Ay, wala rod. Dak kumakayat nagpatato. Ngam nagpatatumat. Ang sexy. Aga-asam man. Tanagkiting t-shirts na. Kasday na. Kahit love mo mat. Wana. Anya ngay, iso ka din. Narigat asong batan deta sa ludson mo, pare. Ay, daytoy lang ti maibagak, pare. Agpanunot ka, anaimbag. Nana, adaak. Adaak dito'y kusina. Alutluto kayo? Nagsapa kayo nga agluto, Nana? Kasano, kat sumangpot ita ni Floro. Jay burida nga anak ko. Umay agbakasyon. Wen balasang ko. Inawagak ngamin idinaminsan alawas. Kat imbagak nga agawid mo't Nasaya at no kasta, Nana. Mayatan tirik na. Kita manay, makaluto ako. Pimigsaak, gapu iti kanayon apanang bisbisitam kanyak, malasang ko. Nana. Tapno ma-check up ko ti blood pressure yo, kastamatan ti sugar level yo. No inaldaw nga adda ka dito'y balay, panagriknak at mabibi ti panagimbag ko. Kasapulak namin ti kais-istorya. Da kayo talaga, Nana. Umay mo man ramanan dahito ilutlutok nga adobo ang manok. Numayat matla ti raman na. Ayun Ay, dito'y kan amangan, balasang ko. Taaglalang lang tayo kada Floro. Kantap no maam-amom Nana, ada si Mardeng ang motor dito sangwanan ti balayo. Ay, iso na itandya anak ko. Ay na anak ko. Ay mailiwak unay kan ka. Nanang.
Iso ka di dito ti kabarbaro a midwife dito'y lugar tayo? Nga istoryaan nyo kanya? Wen, anak ko. Ni Mina. Ah, Kumusta, Flora? nasayat na at Mina. Naimbag man, taman ano sa mga umay bisbisitaan ni nanang ko dito. Asidaglaan mo't ngamin dito health center. Ala, agtugaw kayon. Tay saganak ti kanan tayo. Tamangan tayon. Siya kun, timangi kalunkon itinanganan tayo. Ay, saanan balasang ko. Siya ko. Agina na kayo kit din, tanabannog kayo ang nagluto. Ah, tulungan kan Mina. O sige, no day tati kayat mo. Ay, panawan kayo pa'y Tagin na kayo nga ron. Sige nanang. Ah, Mina. Anya itayan tayo imbaga man naggraduaram iti high school. Kasla ijay ngamin ti naggraduarak idi. Ijay Poblacion High School. Oh, kita ang manlangan niya. Schoolmate taghayam idi. Kita man laang agpaiso. Manmanoak namin nga agawid dito. Mga minsan, mapunpunsin siya pa eh. Pasari awagan nak ni nanang ko, tapno agawid ak. Tinapatag, adda ka itan dito eh. Ala, ingkakot kasarsarita ni nanang mo. Siya kung ti aginaw. Ay, siya naman palin ha. Tulungan kami na. Di mo ka di kayat, nga agin inistoryata pa eh. Nagawidan ni Mina. Anya ti makunamken ko anak ko. Balasang kadipay ni Mina, nanang. Balasang pay. Imbagak nga rugken ko nga ibiro kak iti agbalin a boyfriend na. Do kayo talaga nanang. Agbalin kayong sapay a matchmaker. Iso apam panunutag. Asikatiyaram ko ken kuana. Anya, agtal na kayo man nanang. Andan kaayan-ayat ko. Ay, intugot mo kumaa. Tapno maam-am mo. Di namat kaya ti umay dito eh. Ay, amangan no di namot kaya ti klase ti panagbiag dito yung lugar tayo. Ni Mina, na anos, nasingpet kan simple, abalasang. Nanang. Panagkunak, agbagay kayo, anak ko. Ha? Kasla, agkarup-rupa kayo, pay. Anya? Ni nanang nagpakpakatawa. Mina? Oh, Flora, si Kamad Gayam. Apay nga imay ka dito health center. Agsubliak nga minan ijay syudad inton bigat. Ada ka di oras mo? Marta ko maita. Madamdaman ka, inton pangal daw, tani. Ada pa'y pasyente nga si kason mi. O sige, urayan ka nga rod, Mina. At tuyin dagiti orderyo, sir, ma'am. Agyaman kami. Ikan na kami pa iti pineapple juice. Sagay sa kami, ha? Okay, sir. Pakidardaras ko, ma. Okay, sir. Agsubli ka gaya man inton bigat iti syudad. Kasladyak nga rod kaya tagsubli. Maawatan ka, taada dito ni nanang mo. Di mo laang mo, akanayon na ka nga istoryaan kanya. Uwan nga rod. Bumakita ni nanang ko. Amok dahi ta. Kaya't ko ti agyaman kan ka. Tada ka akanayo namang kadwakan ko na. Pasati trabaho mi day ka. Pasaray amuan, kan bisitaan mi dagiti nataangan kadagiti babbalay da. Tapno check upon mi ti salon at da. Nakananos ka unay, Mina. Kaya't ko ti agsubli. Saan lang para kininanang ko. No di ka, para kan ka. Ha? Anya ti kino na? Ha? Ako, awan. Lipatam din na ibagak. Basta, agyaman na kan ka. Ala, mangantan, Mina. Jak matan na sangputan ni Emily di apartment mi. Gapulang tajak imbaga nga agsubli akon. At nakalukwan nga raramiden na, pare. Ha? Di nakman rabakan iti kasta. Amum man. Ay ayatak ni Emily. Ay, tapno mamati ka. Oh, kita anda ito'y a picture da iti may sa alalaki. Naka-holding hands da.
Medyo nataangan ti lalaki. Kan adumat laang ti tatuna. Kas tagayam ti type na alalaki. Katattato, ken adda aritos na. Pare, apay akas to'y akanayan ti pagbanagan ti panakirelasyon ko. Pare, pilyem ngamin analaeng ti pakirelasyon san abasta-basta. Kita ni misis ko. Simple lang a babae. Naragsak kami kadagiti anak mi. Pare, isina mo ni Emily. Panagkuna ka. Kwartam laang ti kayat na. Naimbag amalam yun, Nana Pasita. Umay kay sarungkaran. Umay kabalasan ko. Tada bisita ta. Ha? Mina? Floro? Adda ka adagos? Kunak nga rod kininanang, ngayaram nakkan ka. Aginusto kayo nga minin, Tanay, bakita kaon. Kaya't ko pa'y makita dagiti apo ko kada kayaw. Apo ko adagos, Nana. Umay kami na. Agtugaw ka. Ado tinaskan a pagsasaritaan tayo. Kas ko maitian niya. Siyempre, ti may papankadata. Anya? Saan unay anasakit ti panag-break mi kini Emily, taadda ni Mina akasukat na dito'y puso, Mr. Lonely. Ita, ururnosan min ti amin para iti panagkalay sa amin. Dahito man ti pakasaritaan, to'y pagayam mo, Floro. Floro pagayam ko, naragsak dahito'y pakasaritaan. Ket kablaawan ka, iti pan nakasarak mo, iti babae at talaga aparaken ka. Buano papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Floro, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kanin surat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, na imbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat manipod iti pagayam ang nagpailingad itinagan as Selma at taga Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, nasingpet ti asawa ngem naglablabesak. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Selma dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Sino dyan nadamag ko nga intulod mo kano ije balay dati pinalingke na? Ha? Nay. Huston! Di ka agibuong iti gamit. Ni Mercy dyan intulod mo? Talaga ka di nga da relasyon nyo? Nagado nga minti imot na. Kat kaasimat, iso nga intulod ko. Ha? Ti kunamkit di. At da relasyon nyo iti dayja babae. Kastamanan adagos ti pampanunutam. Pagnaman! Dinto pa'y tulungan ti daduma? Si kantukit din? Nairanamat asyak ti kagiddan na anag na. Awan mat sa bali. Apay ngamin ang makigiddan ka kankwana, Aber? No di ka talaga akursunadam da dya, Mercy. Sa bagay, insina ti asawa na. Iso sige, soblat mat. Uston, nuan niya laditan ti sasawam, Selma. Makaumamat tingiwat mo. Wan! Amok! Naumakan kanyak! Ngamin, kursunadam ni Marcy. Sige lang! Mapan ka, iti ayan na! Huston ko nakmata! Nakababain ka dagiti ka aruba, numangag daday ta nga ibagbagam. Ay! Awan bebiyang ko kadagita ka aruba! Ta saan nga isuda ti mangpakpakan kanyak? Tadagita ka aruba! Day talaag CCMT ichismis dadamuda! Talaga na umaakon kan ka, Selma. Makaamukan, di da ka manlangan!
Hoy! Rudy! Agsubli ka ditoy! Sa dino ti papadam! Ay una yung tingiwat mo, Selma. Nakapigpigsa. Aglalaaw ka manan. Kasanumat ngamin, nanang. Pinanawanak ni Rudy. Kat agsarsarita kami pa'y laeng. Ay na, amamukan, Selma. Kababain, tikas na nga aramid mo. Awan lakat agpukpukaw ka. Aramid ka di tinasaya at nga asawa dayta. Ay nananang, isakit yung manan di manugang yo. Kat maditi naramid na. Sika, ti maditi aramid na, Selma. Nasingpot ti asawam. Kat awan pilawak kan kuana. Iso mabalin ka di. Agbalbaliw ka matan. Awan madi nga aramid ko. Agbain ka kumamot ka dagiti karubam Sikala ti kanayon nga agpukpuk ka ditoy. Tuladam dagiti padam ami misis ditoy. Naanos da nga asawa kan ina iti pagtaengan da. Sige, agawid kayo, nanang. Umay daklagaya po sermonan. Nasingpet ti asawam, Selma. Idinto ta si kakat nakauy-uyong kakankwana. Barsa kampay iti no anyala ditan. Kung kunana. Agbalbaliw ka. Sakbay ang mauma ti asawam kan ka. Hoy, Mercy. Si kagayam day tasarsarunuak nga agpaspaseksi amagmag na. Ha? Ay, sabagay. Kasta talaga ti insina ti asawa na. Agpaseksi. Tapno addamanan mang sirpat asabali. Correction, Selma. Siya tinangisina kan nilakay ko. Gaputa sugador kan Bartak. Iso ka di ang nagsapol kan iti sabali? Ha? Apay ka di akasta ti saom, Selma. May saak ka di apagin imunam? Iso akasta ti panagsasaom kanya? Awan sabali ang makasungbat iti dayta asaludsud mo. No di si kamot laeng. Nay, apay akas tatarupam, Selma. Agkurkurit-ritain. Manutawan mun aya. Ha? Ne, apay atirupak tinadlaw yo, tatapidot. Agkurkurit-rit nga rudain. Lakaya kaon. Nga makita klat tati kurit-rit di tarupam. Pudno ka di, tata? Un bait. Bayamon Ala, ikan na kun iti sabon anabanglo, tata. Ato iti bayad ko. Ay na, Selma. Urayan niya pa'y asabon ti aramatem di tarupam. Saan na maikat ti kurit-rit na. Ti agas na dayta ket isem kan katawa. Anya ti sasawa, tatapidot. Sana nasaya at nga ungit ka nga ungit. Tanukas ta ka kanayon. Mapuno iti kurit-rit tarupam. When nga agpaiso, madlaw dagiti kurit-rit iti rupak. Pudno tinakuna ni Tata Pedot. Anyamot tan. Kaslaak mo't lag taw-tawanan iti 50. Adda ka matgaya man. Ne, apay day taabag. Papanam. Umanaw akon dito'y balay. Anya? Nauma akon iti ugalim. Sa nabalay, taawan mo't anak ta. Iso nga ayos laeng, nga uray panawan ka. Apay, asino tinangiso katam kanyak, ha? Asino? Awanan bibiyang mo. Ditakan. Imanaw at talagan. Ti awanan ba? Saan ang mabalin nga isukatnak iti sabali? Ipungot ko no asino man dayta a babae. Nasabat ko iti dalan nila kay Mau. Panawan na kakano. Saan ang mabalin, nanang? Sa pulak ida iti babae na. Kat pagtimugak ida.
Nagsarita kami, kat imbaga na no anya ti rason no apay apanawan na kan. Gapo, taada babae na. Dayta, tinalawag. Panawan na ka ti asawam, gapo iti madi nga ugali kan aramid mo. Saan na kan nga ay ayatan ti asawam? Wan, kasta ti kunana, nanang. Taada nga min babae na. No kastaman bilang, si kamot la ti akimbasol, Selma. Ha! Nagsingpot ti asawam. Ngam kanayon mumut abugkawan kan barsakan iti no anyala ditan. Isa ka sa nga raod amakaanos? Sige lang, nanang. Awan bibiyang ko iti kayat nang aramidan. Nga oray adan sa bali a babae iti biyag na? Sino a babae, nanang? Diyak amaw. Saan ang mabalin? Iti kanito nga agsabat ti dalan ni. Talaga apangatak ti babae na. Agyaman at nasabat ka dito'y dalan, paritasyong. Apay ka di, mare. Nakita mo ka di, no sa dino ti ayan ni parim Rudy? Ay, diyak mo Apay asap sa pulam. Gaputad da babae na. Ay na, mare. Hindi pa lang nga pagat-atapam ni pari Rudy nga da babae na. Amo, mare. Nataar nila kay mo. Nasingpet pa'y. Ngam nagalas ti aramidam kan kwa na. Siguro agad pinanawan na kan. Ngamin, naumakan kan, mare. Ngamin, nagalas mo ti ugalim kan kwa na. Nagturad kamatan amang ibaga kanyak iti dayta. Mare, nakasaysayaat ni pari Rudy. Iso ano di mo saysayaatan ti panakilangan mo kan kwa na, ay talaga atalawan na ka. Padasen na. Ang mga agbabawi kan to. Iso asapulam nila kay mo, kat akid daw ka iti pamakawan. Kat agbalbaliw kan, Marisalma. Imayak, nanang. Taumay ko ibaga, anaom akon iti anak nyo. Ha? Japon makaanos iti ugali na. Sipod pa'y, nakauy-uyong kan nakaungungat. Awan tinasaya at apan nakisarita na kanyak. Isula akan ayon ti husto ti aramid na. Mabalit ka di ka urnusan nyo ti amin, Barok. Namin ano nakasta, nanang. Da kayon tupay nga inana, kat di na denggan ti pamagbagayo kan kwa na. Hay, jakman ambo iti dayjay nga anak ko. Nanang, pakawanan da kuma. Ngam talaga anaum akon kan ni Selma. Jak kayatan ti agsubli ijay balay. Agsina kamin. Amangan mo't no aginawan ti asawam, iso akas jay. Amuy mo't nga idi pailaan akas jay ti ugali na. Nakababain at talaga kadagi ti kaaruba. Lukas tati ko ng Barok. Ngam sa apay lako ma, tamaurnos yumutlaang ti amin. Tan umabalin, jak kumakayat nga agsina kayo. Nanang. Kag, sa dino nga ron ti ayan mo ita. Ijay balay dagiti dadakal ko, nanang. Ay, sige nga ron, Barok. Ngam pangaasim ko maa. Di mo isinsina ni Selma. No di kat urnusan nyo kumati relasyon yung agasawa. Panagkunak, kat saanan ang maurnos pa'y, nanan. Gaputa talaga na uma akon kan ni Selma. Isu apakawanan dak kuma, nanan. Kasta ti imbaga ti asawa, idi imbay di ibalay. Nauma kanun kan ka, isinanakan. Sa dino kanu ti ayan na. Nagawin ijay balay, dagiti naganak na. Kasta gaya ma. Pues, surutak ijay. No surutam ijay, agkid daw ka iti pamakawan na. Kat urnusan nyo ti amin. Apay, kayak mo nga agsina kayo? Saan Pues, ingka agkid daw iti pamakawan na. Kat agbalbaliw kamutan. Anya ti imbagam tain may ka, Selma?
Umayak agkid daw iti pamakawan mo, Mercy. Sorry pakawanan na. Gapo iti nasakit apa nagsasaokan ka. Kan pangaasim, tadi na kong pag-imunan, Selma. Katapno saan ka nga agimon? Or no sam ngamin day tabagin. Kanayon ka nga agdigos. Agpabanglo ka. Tapno ada kumpiyansam iti bagim. Tapno saan ka nga agim-imon. Tipay madikan ka. Ipilit mo ak karelasyon nak nila kay mo. Nga uray saan man. Nakitam laeng anagiddan kam ijidalan? Ipapilit mo nga da relasyon ni? Nugas tam laeng. Ama nga no isina na kanila kay mo. Gaputang maung-uman kan ka. Mercy. Nagasat ka. Takinayat na kanila kay mo. Katsaya aton ti panakilangan mo kun kuana. Tapno di na ka isina. Nakaumay ka man dito'y balay, Mariselma. Mabalin ka di atulungan na, paritasyong. Sika kumati ibaon ko makisarita kanila kay ko. Tagsubling ija balay. Anya? Paya siya. Nasaysayat, ano si ka mismo? Kuwang amin. Mabainak kada katugangak. Pinagsasawak ngamin iditi katugangak a babae. Iso mabainak mapan ija balayda. Ay, pasensya kan, Mariselma. Saan ka matulungan iti dayta? No kaya't mga kasarita nila kay mo, si ka na mismo ti mapan ija balayda. Rumba nga mom ti agpakumbaba. Mabainak ngamin nga agpakita kadagiti katugangak. Paritasyo. Ay, pasensya ka na talaga, Mare. Yan, awan oras ko iti pangibabaw nam kanya. Nasaysaya at no si ka mismo ti makisarita kinila kay mo. Apay, anya ti bagam ta inmay ka? Nanay. Kasarita ko man ni Rudy nga agsubling ija balay. Amom ka di amas kay kayat ko pay adito'y balay ti pagnaudan ni Rudy nga anak ko. Iti kasta. Mailabaak iti kawas na. Mailutwak iti kanan na. Taidya balayo. Iso ti tagalaba. Ken tagaluto. Idinto taadda trabaho na. Pakawanan dak ko nanang. Ay, urean niya pa'y ti ibagbagam. Diyak kayatin nga agsubli ti anak ko ken ka. Iso apumanaw kan, bastos amanugang. Kunamlan asino kalaunay. Ay awan ni Rudy, napan nagtrabaho. Iso nga agawid kan. Rudy, inururay ka dito'y dalan na agturong di tabalayo. Takayat ka kasarita. Agyaman ang tadakan. Anyat ibagam. Rudy, agsubli ka kuman ija balay. Tapno anya. Tapno inaldaw nga apaan na. Gapo iti kinasilosam. Saan na maulit? Kastaman ti kunam idin. Ngam awan latat nagbalbaliwang. Ladingit. Ngam jak kayat ti agsubli ija balay. Natal na ti panunot ko di tabalay ni. Rudy. Awanan panagayat ko kan ka, Selma. Nauma akong kan ka, gapo iti ugalim. Ala, agawid ka. Tas sa anak asumurot kan ka. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Rabiin, ngam imay ka dito ibalay, Selma. Kanagsangsamin ka. Apay. Nanang, di na kun kayat ni Rudy. Awan ka nun panagayat na kanya nga asawa na. Ay, dayta kat ngamin, tanagalas ti ugaling. Anya ngay narod ti mabalin mo, no di na kan kayat. Nauman akan ka. Aging gaita, agnanaid pay lang ti asawak ijay balay dagiti dadakkel na, Mr. Lonely. Siyak itan ti pagsasaritaan dagiti kakaaruba mi. Iso amababain akon.
agdanagak, gapo ta ang mga no isukat na nilakay ko. Tuy pagayam mo, Selma. Agyaman pagayam Selma iti daytoy apakasaritaam. Kastay kunadan, nuan niya ti inaramid mo, si kamot laang ti aglakam iti ibunga na. Angamala, ipakitam ti panagbalbaliw mo. Taday ta ti amok awagas, tapno agsublikan ka nilakay mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan as Selma at taga Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsakot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami ti kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.